babyita surprise. Mu gitondo saa 2 zishyira saa 3 z'igitondo, abasirikare b'abanyamerika bari kuva mu buriri ibitotsi bitarabashiramo, bajye kubona babona indege nyinshi mu kirere hejuru yabo. Indege z'intambara zabakikije aho bari hose, ntacyo barabitekerezaho kindi. Indege zatangiye kubavunderezaho ibisasu, umuriro uratangira ku manywa y'ihangu. Umunyamerika yikangamo, abatarabyuka bakangurwa n'urusaku rw'ibiturika, mu gihe igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kitari cyiteguye na gato intambara cyangwa igitero nk'iki ngiki kiremereye cyane. Umunyamerika Umuyapani yaramutunguye, aramurimbura, amukubita amuteruye, amwima n'umwanya wo kwitekerezaho. Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igihugu cy'igihangange kurenza ibindi byose mu isi, igisirikare cyabo uwo munsi cyarakubiswe. Umuyapani akinyuzaho akanyafu. Mu minota mike cyane igisirikare cy'iki gihugu cy'igihangange cyahabije isi cyari cyamaze kugera ku mavi. Bya bitwaro byose birirwa barata byamaze kurohamishwa mu nyanja bitanakozemo. Byagenze bite ngo igihugu gifatwa nk'umuyobozi w'isi uyu munsi igisirikare cyabo gikubitwe mwene aka kageni? Ni ibiki byihishe nyuma y'iki gitero Ubuyapani bwagabye kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Byatewe n'iki? Ubuyapani bufite igisirikare gitinyitse bingana iki ku buryo gitinyuka gupfukamisha ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Mu by'ukuri ibi byabaye ryari? Muri iki kiganiro ndakubwira ku munsi Umunyamerika yakubiswe agakoni ko kunda, umunsi wahinduye Leta Zunze Ubumwe za Amerika igihangange, ikaba umuyobozi mukuru utegeka isi yose. Niba ari ubwa mbere ariko wari wisanzwe kuri umuyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Aime Christian. Ikaze. Aho ni waba ararembejwe n'abajura, wikeka inyatsi ku buryo ntacyo ukora ngo kiguhire, mufitanye amakimbirane mu muryango, ukeka ko umugabo cyangwa umugore wawe yaba guca inyuma, nuhirwa mu rukundo, wabuze umukunzi cyangwa urubyaro, naho utageze waka kazi ariko warakabuze burundu. Igisubizo cy'ibi byose ni Muganga Ruti, ushyira iherezo ku bibazo byajujubije ubuzima bwawe. Muganga Ruti atanga umuti ugarura ibyibwe, agatanga umuti urinda abajura burundu, umuti ugaragaza abagabo n'abagore bacana inyuma, agashyira igitinyiro ku muntu cyangwa ikintu runaka, agakiza burundu inyatsi n'ibijyanye nazo, agatanga igihano ku wahemukiye undi. Ndetse uyu muganga anatanga umuti ku bakobwa babuze abagabo n'umuti ku babuze urubyaro, agatanga umuti ku babuze akazi burundu, akanavura burundu amarozi y'amoko yose. Muganga Ruti agukoraho rikaka aho waba uri hose mu isi. Icyo usabwa ni ukumuhamagara cyangwa ukamwandikira kuri nimero uri kubona muri screen yawe. Ku cyumweru tariki 7 z'ukwezi kwa 12 mu 1941, ahagana saa 9:42 z'igitondo, ubwato rutura bw'intambara bw'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirwanira mu mazi, ubwato bwa Destroyer bwari bufite kode ya USS World. Systeme yabwo y'ubwirinzi yatanze umuburo ko hari amato y'intambara agendera munsi y'inyanja y'Abayapani ari gusatira ibirindiro by'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko abasirikare b'Abanyamerika barabyirengagiza bagira ngo ni ukwibeshya kwa systeme yabo y'ubwirinzi. Saa 12 z'igitondo, amato rutura y'Abayapani manini cyane amwe aheka indege z'intambara rwagati mu nyanja ya Pacific. Kuri aya mato Abayapani bahagurukije indege z'intambara 183 zoherezwa kurimbura ibirindiro by'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika byari ku kirwa cyari mu birometero 370 uturutse izo ndege zari zihagurukiye kuri ayo mato rutura. Saa 12:30 z'igitondo, nyuma y'iminota 30 indege zoherejwe kuri misiyo. Andi mato 5 agendera munsi y'inyanja y'Abayapani yari mu nyanja ya Pacific yatangiye kwerekeza Pearl Harbor, ibirindiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bimwe byoherejwe indege z'intambara mu kanya. Saa 12:45 z'igitondo, bwa bwato bw'Abanyamerika USS World bumwe bwigeze gushyiraho impuruza saa 9:42 z'igitondo buvuga ko bagiye kwatakwa, bwarongeye bushyiraho indi mpuruza ko igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kiri gusatirwa n'amato y'intambara atarayabo. Ariko abasirikare b'Abanyamerika barongera barabyirengagiza. Saa 1:2 z'igitondo, radar ebyiri z'Abanyamerika zari ku kirwa cyariho ibyo birindiro zatanze umuburo ko hari umubare munini cyane w'indege ziri kuza zisatira ibyo birindiro. Izi radar zo zahise zinatanga umuburo ku cyicaro gikuru cy'ingabo zose za Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Washington DC. Maze nabo mu gusubiza abari ku birindiro bati nimugire ubwoba, izo ndege ni izacu, nizo mu bwoko bwa B-17 bombers zaturutse California. Nanone kandi umuburo bawirengagiza gutyo. Nyuma y'iminota mike cyane, saa 1:40 z'igitondo, indege 183 z'Abayapani zari zimaze kugera hejuru y'ikirwa cya Oahu muri Hawaii.
hamwe hari Pearl Harbor, ibirindiro by'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Indege zarahakikije hose zituje nta guhubuka, ibipimo byabo babireba munsi yabo. Nyuma y'iminota 8 Abanyamerika bari mu rujijo rw'izo ndege, indege ya mbere yamanutse hafi y'inyanja irasa torpedo yerekeza ku mato rutura Abanyamerika. Iturika riratangira mu gitondo ku kazuba gatanga vitamine, hitambikamo ibiturika biremereye cyane ku buryo mu minota mike cyane ibirindiro byose byari bimaze kwaka biri kugurumana. Iki gitero cyatangiye saa 1:48 z'igitondo. Indege 183 zirasa ibisasu rutura ku mato y'intambara ya rutura 6 amwe asanzwe yikorera indege z'intambara. Abayapani babanje guturitsa aya mato kugira ngo indege z'intambara zari zihariho zitaza guhagurutswa zikaza kurwana maze zigatinza misiyo yabo. Everyone else battle stations. Izi ndege z'Abayapani zari zigabye iki gitero zabanje kwigabanya mu matsinda 3. Itsinda rya mbere ryahawe guturitsa amato rutura y'intambara n'indege zose zari ziyaparitseho. Irindi tsinda ryibanda mu kurimbura indege zose z'intambara zari ziparitse ku butaka, maze irindi tsinda risigaye ryibanda mu guturitsa byo kwihanangiriza ibitwaro rutura byari ku butaka ndetse n'ahari za machine gun. Ubyumve neza ko saa 1:55 z'igitondo ubwo harimo humvikana ibiturika byinshi, indege z'Abayapani zaturikije ubwato rutura bw'Abanyamerika USS Arizona buhita bupfiramo abasirikare 1,100 ako kanya. Muri uwo mwanya ubundi bwato bwashyizwe hasi burashwe torpedo bwari ubwa USS Oklahoma butangira kurohama. Icyo gihe amato yari kuri ibyo birindiro yararimbuwe ku bwinshi. Utese Umunyamerika twubaha twese yakubiswa adakozemo ni cyane gute rero? Icya mbere, iki gitero cyagabwe bitunguranye kuko abasirikare benshi b'Abanyamerika bari bakiniryamiye. Ikindi kandi Umuyapani agitangiza iki gitero yabanje kwibanda ku kurasa ahari indege z'intambara n'amato rutura kugira ngo Umunyamerika ataza kwirwanaho. Wumve ngo n'abagerageje kunyarukira hari machine gun baraswaga batarakurura imbaruso bitewe nuko Umunyamerika kubera kutitegura intambara kwe nta nubwo imbunda ze zari zipanzemo amasasu. Saa 2:40 z'igitondo Umuyapani yohereje indege zindi z'intambara 171 nazo zoherezwa kuri bya birindiro ngo zirohamisha amato yose asigaye, zinamenye neza ko nta gisigaye kizima mbega zisoza akazi. Uwo munsi Umunyamerika yakubiswa agakoni ko kunda n'Umuyapani. Ni igitero cyose hamwe cyamaze iminota 75. Indege ziba zamaze kurimbura ibirindiro byose bya Pearl Harbor by'Abanyamerika, maze indege zita zinakata zisubira inyuma kuko misiyo yari yasojwe. Gusa muri iyo saha 1:15 icyo gitero cy'Ubuyapani hapfiriyemo abasirikare b'Abanyamerika 2,403, abandi 1,178 barakomereka cyane. Indege 188 z'Abanyamerika zihinduka ivu, izindi 159 zirangirika bikabije. Hanashwanyagurizwamo amato rutura 8 y'intambara, 4 muri yo ahita narohama ako kanya aribira munsi y'inyanja. Byose bikozwe n'indege bahereye kare babona kuri radari bakazirengagiza. Saa 4 z'igitondo ibirindiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Pearl Harbor nibwo byashyizeho impuruza bitabaza bisaba ubufasha ku isi, ariko n'ubundi igitero cyari cyamaze gusozwa. Ibaze ko saa 6 zuzuye nibwo Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakiriye amakuru ko bene wabo Umuyapani amaze kubarimbura. Utese kuki Abayapani bagabye igitero kiremereye cyane ku gihugu kitari cyiteguye intambara Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Bapfaga iki? Mu myaka yo mu 1930 Ubuyapani cyari igihugu gishaka kuba igihangange kigategeka Aziya yose. Gusa Abayapani icyo gihe bari bakeneye amavuta n'ibyuma byo kwifashishwa mu nganda zabo, kandi icyo gihe ntabyo bari bafite. Ibi byatumye Ubuyapani butangiza intambara ku bihugu byo muri Aziya ngo bakunde babone ibyo bari bakeneye byose batari bafite. Bahera ku Bashinwa barabataka mu 1937.
bataka French Indochina, uyu munsi hari igihugu cya Vietnam na Cambodia, bashaka kwigarurira amajyepfo yose ya Aziya. Gusa ariko ibi bihugu Buyapani bwarimo bushaka gushoza y'intambara, bashaka amavuta, ibyuma n'imitungo kamere. Ibihugu byari bisanzwe byohereza ayo mavuta n'imitungo kamere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'Ubwongereza, bakorana ubucuruzi buhambaye cyane. Ibyatumye Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibona ko Umuyapani uko akomeza guteza intambara muri Aziya ariko abangamira ubucuruzi bwabo, kandi icyo bashakaga bose byari imitungo kamere nk'amabuye y'agaciro n'amavuta byo gukuza inganda zabo. Abayapani bakomeje kwigarurira Aziya, birangira Leta Zunze Ubumwe za Amerika ihagarikiye ubucuruzi, maze naho mu kwihimura ihita ifunga amafaranga yose y'Abayapani yari muri banki z'Abanyamerika, maze Umunyamerika anahagarika ibitoro n'ibindi bicuruzwa byose byoherezwaga mu Buyapani. Kuri iyi ntambwe bivuze ko Umuyapani yari asigaranye amahitamo abiri gusa, harimo guhagarika intambara akumvikana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakagabana inyungu, cyangwa se Umuyapani agafata inyungu yose ku ngufu nk'uko n'ubundi yari yabitangije. Byarangiye Umuyapani ahisemo intambara, anakomeza gutera ibihugu byose bya Aziya, arangije anahitamo kugaba ibitero kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zitangiye kumuzamuraho intugu. Niko kugaba igitero kiremereye cyane rero kuri ibi birindiro by'Abanyamerika byari mu nyanja ya Pacific, byarindaga inzira zose z'ubucuruzi bw'Abanyamerika na Aziya. Umuyapani yari yabaze ko kugaba ibitero nk'ibi biremereye cyane bizatera ubwoba Abanyamerika bagasubira inyuma, bakavira mu nzira Ubuyapani bugasigarana umutungo kamere wose wa Aziya, bakawidagaduraho uko bishakiye. Niko Umuyapani yari yabipanze, ariko ingoma zahise zihindura imiryo. The capital of the United States, December 8, 1941. Today the Congress of the United States. Uyu ni Franklin Delano Roosevelt, yari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo byose biba kuwa mbere tariki 8 z'ukwezi kwa 12 mu 1941, inyuma y'umunsi umwe gusa bagabwe icyo gitero imbere ya Sena na Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri rusange. Yagize ati, Yesterday, December 7th, umunsi w'ejo ku tariki 7 z'ukwezi kwa 12 mu 1941, ni umunsi utazibagirana wasize ikimwaro n'ubwoba. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagabwe igitero karundura gitunguranye, bikozwe n'ingabo z'ubwami bw'Abayapani zirwanira mu kirere ndetse no mu mazi. The United States was at peace with that nation. Kandi ubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika nicyo gihugu cyaduteye, twari tubanye mu mahoro, kubera ko Ubuyapani aribwo bwisabiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika kujya mu biganiro by'amahoro. Mu gihe ibyo biganiro byarimo bijya mbere rero hagati ya Amerika n'Ubuyapani byo gushaka amahoro no kurinda intambara mu nyanja ya Pacific. Indeed, 1 hour after, none nyuma y'isaha imwe gusa ibyo biganiro birimo biba, Ubuyapani bwaturikije Pearl Harbor, ibirindiro byacu byari ku kirwa cya Oahu muri Hawaii. Bivuze ko ibi bitero byarimo biba mu gihe kimwe neza n'iki biganiro byarimo biba by'amahoro i Washington DC ko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abadiplomati b'Abayapani barimo batanga ibaruwa kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikubiyemo amasezerano y'amahoro. Ibaruwa yatanzwe n'Ubuyapani yavugaga amahoro gusa, ntiyigeze igira ikivuga ku ntambara cyangwa igitero nka kiriya. Bivuze ko Ubuyapani bwadukinnye akantu bukigira nk'aho bushaka amahoro kuri twe, nyamara bapanze surprise y'ibitero byo kuturangiza. It will be recorded that the distance of Hawaii from Japan, ati kubera ko Hawaii hamwe hatatswe hari kure y'Abayapani, bivuze ko byabatwaye igihe kinini bapanga iki gitero, kuko babanje kucyitondera cyane iminsi myinshi. Muri icyo gihe rero barimo bategura ibitero mu ibanga, baje kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bigize abantu beza bashaka amahoro, nyamara babeshya banatanga amasezerano y'ibinyoma. Ahangaha Perezida Franklin yarimo yumvikanisha ko icyo gitero kitabayeho kubw'impanuka, ko ahubwo ari ibintu byateguwe kandi bigategurwa igihe kinini ngo batake Leta Zunze Ubumwe za Amerika, asa nk'uganisha ku kumvikanisha ko bagomba kwihorera. Muri aya magambo make perezida yari amaze kuba yavuga, harimo n'igisubizo abenshi twahereye kare ku ntangiriro twibaza. Perezida mu mbwirwaruhame ye, niba wayumvishe, yaravuze ngo iki gitero cyabaga igihe kimwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Abayapani bari mu biganiro by'amahoro. Ibita biduye igisubizo ku mpamvu Abanyamerika mu gitondo bari babanje kubona bari gusatirwa n'amato y'intambara y'Abayapani,
bagasa nk'ababyirengagiza kuko nyine Ubuyapani nibwo bwari bwasabye ibiganiro by'amahoro kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ntabwo Abanyamerika biyumvishaga ko icyo gihugu gishaka amahoro gishobora kubataka muri ubwo buryo. Perezida mu ijambo rye yakomeje agira ati, igitero cy'ejo ku birindiro byacu cyangije by'intangarugero igisirikare cyacu kirwanira mu mazi no ku butaka kuko cyasenye amato, indege n'inyubako. Babajwe no kubabwira rwose ko ibyo bitero byahitanye ubuzima bw'Abanyamerika benshi. Abasaga 2400 barahapfiriye ako kanya. Byongera ati kandi hari amato yacu yarashwe arasuye mu nyanja hagati ya San Francisco na Honolulu, yumvikanisha ko icyo gitero kitagabwe ku birindiro bimwe gusa. Mbega yarimo avuga ko atari amakimbirane yoroheje ahubwo ari intambara Abayapani batangije kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umunsi w'ejo batatse ibirindiro byacu. Ubuyapani bwatatse Malaya, aho hitwa Malaya ni agace ka Malaysia kagenzurwaga n'Abongereza. Ijoro ryakeye Abayapani banatatse Hong Kong, nako kari agace kakolonizwaga n'Abongereza. Ati kandi ijoro ryakeye Abayapani batatse Guam, ikindi kirwa cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Banatatse kandi Philippines. Icyo gihe abatabizi, Philippines yagenzurwaga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugeza mu 1946. Perezida ati Abayapani banatatse ikirwa kandi cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyitwa Wake mu nyanja ya Pacific. Arenza ati none mu gitondo barenze kuri ibyo ngibyo banataka ibirindiro byacu, asa nk'uri kwerekana ko Ubuyapani bugamije gufata inyanja yose ya Pacific. Ubuyapani bushaka guteza intambara mu bice byose bya Pacific. Ibiri hano birumvikana rwose mu buryo butagoranye. Ubuyapani bwaturashe buturasa mbere, ibyo buri wese arabibona. Abanyamerika bamaze kumenya uburyo iki kibazo gikomeyemo uze ku bwirinzi bw'igihugu buri mu kaga. To the very life and safety of our nation. As Commander-in-Chief of the Army and Navy, njyewe nk'umugaba mukuru w'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika yategetse igisirikare gukora ibishoboka byose mu kurinda igihugu cyacu. Muri make ategurwa abasirikare, amato n'indege tugiye gukora counter-attack dusubize inyuma Abayapani tunabihorereho. Atariko igihugu kizahora cyibuka ibi bitero byagabwe nta muburo. Asa nk'uvuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika itazigera yongera gukora ikosa ryo kugira uwo yizera mbene aka kageni. Perezida nyuma y'ibyo yahise avuga ko atitaye ku gihe bizatwara, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizarwana mpaka zitsinze. Ati Abanyamerika bagiye kurwanira ukuri n'ubutabera mpaka ku ntsinzi, kandi ibi ndabivugira buri umwe. That I interpret the will of the Congress and of the people when I assert that we will not only defend ourselves to the Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizirwanaho zikoresheje imbaraga zose, kandi ibi bigombe bibera isomo buri wese watekerezaga kugambanira Amerika akayataka nk'uko Abayapani babikoze. Hostilities exist. Ati hostilities exist. Intambara iri kuba yatangiye, Ubuyapani bwaturashe. Ntabwo ibyo kandi turi buze kubyirengagiza. Iki gitero kirerekana ko igihugu n'abaturage bari mu byago. Twizeye nta gushidikanya ko igisirikare cyacu n'abaturage bacu ku bw'imbaraga zabo no gufashwa n'Imana intsinzi ari yacu. Ubu natwe tugombe dutangize intambara ku Bayapani. Nguko uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zinjiye mu ntambara ya kabiri y'isi yose. Cyari igihugu cyiturije kitajya mu ntambara. Ikibazo ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zifite ingufu zingana iki ku buryo zari zigiye guhangana n'Umuyapani wari mu bayoboye isi muri iyo myaka. Mu by'ukuri igisirikare cy'Ubuyapani cyari gitinyitse bingana iki? Reka duhurire mu kiganiro gikurikira iki. Kugira ngo ariko ukomeze gusobanukirwa neza biragusaba gusubira inyuma
ucisha amaso mu biganiro byacu twabanje gukora bigaruka ku gisirikare cy'Ubudage ndetse n'ikivuga ku ntambara Abadage barwaniyemo n'Abarusiya, ndetse ukanacisha amaso mu kiganiro twakoze ku bucukuzi bw'amakara bwabereye mu Buyapani mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi yose. Ariko hagati aho, niba ari ubwa mbere wari wisanze kuri umuyoboro mugari byegeranye mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Aime Christian. Naho ubutaha.